Nga naman, nga kung na kay pangitaon, nga importanteng butang, di man nun mo makitaan. Asan to kong assignment ha? Diri rin ko nga ibutang. Ipaas na rabat ron. Asa naman to eh. Asa man to ipalagod. Pero, samtang nangita nung ka, nakay nakitaan nga dugay na nimong gipangita, pero dili na importante anang orasa. Ano magito diri na ko gibutang ha? Tagpa, uy, nalagi kong ballpen nga dugay na akong gipangita. Pero tayo sa asam gito kong assignment ha. Kahimo man dyan buhato. Akong gitong gidugayan og answer. Asam gito eh. Saon itong paas na rabami. Asam gito. Asa dilam, naman ko'y ballpen. Ano bitawag na no? Kung gaba ka sa tubag, i-comment sa ubos.